Poslednje vreme veoma atraktivna usluga za pacijente je ispravljanje zuba prozirnim folijama. Dakle, najčešće pacijenti kažu žele bi da ispravim zube, ali ne bi da nosim onu protezu metalno, ne bi da mi se ništa lepi na zube. Već duži vremenski period zapravo imamo u ponudi ispravljanje zuba folijama, prozirnim folijama, koje su kompjuterski izrađene i koje daju izuzetne rezultate, znači maksimalno su efikasne, pacijent takođe to nosi, one su potpuno prozirne, transparentne i uopšte vrlo su neupadljive, ljudi se vrlo brzo navikavaju na njih, a sam rezultat je kontrolisan digitalno od samog početka. Kako to u proseku izgleda? Znači, nakon uzimanja otiska vrši se kompjuterska analiza svih pokreta zuba, tranzicija koje zub prođe od svog sadašnjeg nekog položaja koji nije baš sjajan do nekog idealnog položaja koji mi želimo. Nakon toga izrađuju se 3D modeli, printaju se znači i svaki model je priča za sebe, znači svaki model nosi jedan pokret, tako da folija koja je na tom modelu je zadužena da pomeri zube pomalo, znači na taj način je i sila koja se koristi vrlo kontrolisana, odnosno fiksna i ne može doći apsolutno ni do kakvih oštećenja kosti, korenova zuba. Brojne su situacije kada ljudi imaju velike posledice nakon nekog nestručnog ortodontskog tretmana, što s ovim folijama nije slučaj. Znači, vrlo su efikasne i maltene da recidiva nema.